thir tu le ngai thatu te inrin ni chibai le vekule kar top kan lo thleng vele tareng maya tungkar chunga news kan da top na ber ani vele ta kar tlona kan news da te min ngai hlut sak tu te chunga lom thu ka soi tak meu meu ani tun tuma chon ni zan lama inkhel result te zanin atanga inkhel tur fixer omle angte le football thuleng te ngai thlain clear ho le donong o tun tum chu abul tran nan tum dang ang lo takin nizana FA Cup inkhel ngai ven lo ber Aston Villa le West Ham lam atang hen bul tran ta illa nizana FA Cup third round inkhela hian Aston Villa team hian ne nan changa anma ni mola an khingpui an mikhwal coach star Graham Potter noya insiam that tum mek West Ham United chu goal khatin an ne he inkhela hian in West Ham United lam hian beisen la phak lutuk lova Graham Potter noya an game khel masak bera hian an insiam thathei ta chuang lova an khingpui Aston Villa laka chak zo lovin FA Cup atang hian no chu an nia Villa lam eroi next round an lut ta thong Villa paka inkhela hian mikhwal team West Ham lam hian bul an tran thazoka minute ko neleka summer velasiam sang atrain Lucas Paqueta chuan ma an hruaina goal a khunga he goal hi an humrei khop maya first half a goal dang alu bel lava second half a po goal kan mu bel mai lo minute samsari pakhat na ero Villa lamin an nora singin Belgium midfielder Amadou Onana chon an siphur aron suta team panite in Norton zui zelin minute samsari parukna Oli Watkins sa siam sang atrain inel lakal meka chitra mai Morgan Rogers suan Villa team tanama an hruaina goal aron khonga hemi no hian team panite in Norton le vioma se goal dang ero alu bel zui talava Villa lam hian goal ni goal khatin ne nan changa next round anin pet kai zui ta ani English FA Cup lam kalsan taila German Bundesliga lama lut vele taila nizana inkhel bawruak trang taka team lian pahni Borussia Dortmund le Leverkusen te in matchona he inel na champion lai Leverkusen lam anvan nei zoka Xabi Alonso en goal mek team hian an khingpui mol nei tu Borussia Dortmund hi goal thum goal ni in an ne goal nga zet lo na inkhela hian mol nei tu Dortmund lam hian goal shot tum som pahni an nei ya mikhwal team Leverkusen hian goal shot tum sari an nei thunga inkhel pumpui thira po Borussia Dortmund an chung nong filor laka in pass dikhe tum zaruk som ko pali an nei ya Leverkusen hian tum zani som ko pasari chau an nei thunga ma se Leverkusen khel se zoki an chak ta tho an ne Sigal iduna paka inkhel munam taka hian goal kan muma khop maya inkhel antran chautin minute khat tempo aliam ma minute khat na Enrich sa siam sang atraina than tela chuan Leverkusen tan ma an hruaina goal aron khunga minute sompo aliam ma minute riat na an goal ni na an khung leya Pierre Henke siam sang atrangin Czech Republic forward Patrick Schick chuan an goal ni na aron khung leya Leverkusen hian atir bul an tran tha khop mai ma se Dortmund an beidong du bing lova minute som pani na Jamie Gittens chuan an siphur aron su thena inkhel bawruak atang hle amai ro chu Leverkusen ta hle ma se goal alu deu mol maya minute som ni chunga goal li alu na ni turin minute som pakwana Jeremy Frimpong siam sak atangin Patrick Schick chuan goal aron khung bel leya he inkhela a goal ni na le Leverkusen goal thum goal khatama an hruaina goal ani chi ambok first half a goal dang alu bel lava Leverkusen in goal thum goal khatin ma an hruai second half a Borussia Dortmund an chung nung khop maya natakin an nor zui nga la goal po an khung tange nge ya minute samsari pakwana penalty tangin Serhu Guirassy chon an siphur aron su thena Dortmund hian hun tha in siam le nual ma se goal dang ero alu bel zui talava Leverkusen in an goal an veng theita goal thum goal nin ne na an chang zui ta anne ti hian table tharbera ne na chang team Leverkusen he Kelson peroka point som thum panga nen patni na anom zui zela mashroi tu Bayern Munich chu point khat chavin an phak do lava khel khatin an khel tam thong Borussia Dortmund lam ero Kelson peroka point som ni panga nen parukna anom zui zela
teibula pathumna insuan chho theina hun thra an nei an bo pel thung inkhel result lam kal san taila inkhel tur fixer lama lut vele taila English FA Cup lama train bull tran don taila voin tlai dar nga le chan veteran Bristol le Wolverhampton te anin matson don na dar nga le minute somli panga Liverpool chan division niam nam club Accrington Stanley chu matson don bukin dar sari le chan veya Leicester City in QPR an mi khwal don na Darian le chan ve Nottingham Forest le Luton Town te in matsonin Chelsea and Morecambe an mi khwal don buka Brentford le Plymouth te in matson don bukin Bournemouth le West Brom te anin matson don bok heng ba ka hian zanin dar som pakhat le minute som panga Manchester City le Salford City te anin matson don na pathiani zandar ruka Tamworth mola Tottenham Hotspur chu lenglutin Newcastle United in Bromley an mi khwal don buka Ipswich Town le Bristol Rovers te in matson don bukin pathiani zandaria le chan vea veken in khel ngai ven hlober tura Emirates Stadium Arsenal chon Manchester United an lo mi khwalang Spanish La Liga lama zanin daruk le chan veteran Alaves le Girona te anin matson don na Dariat le minute somli panga Valladolid le Real Betis te in matsonin Darson bahata Espanyol le Leganes te anin matson don na zanlai pel dar khat le chan vea Sevilla le Valencia te in matsonin pathiani zandariat le minute somli panga Atletico Madrid le Osasuna te anin matson don bok Italian Serie A lama zanin dar sari le chan vea Udinese mola te bula patni na Atalanta chu anleng nu don na dar som le chan ve Torino le Juventus te in matsonin zanlai pel dar khat le minute som panga AC Milan le Cagliari te anin matson don na pathiani zandar sari le chan vea Venezia mola champion la Inter Milan chu leng nu tin dar som le achan vea Bologna le Roma te anin matson don na zanlai pel dar khat le minute som panga Mashroi tu Napoli chon Verona anno mi khwal bokang German Bundesliga lama zanin dar som bahata Borussia Mönchengladbach mola Bayern Munich chu anleng nu don na pathiani zandarieta RB Leipzig le Werder Bremen te anin matson bokang French League 1 lama zanin dar kole chan vea Brest mola Lyon chu anleng nu don na zanlai pel dar khat le minute som thum panga Rennes mola Mason Greenwood ta khel mek na Marcel chu leng nu donin pathiani zanlai pel dar khat le minute som panga Paris Saint-Germain mola Saint Etienne chu anleng nu don bok inkhel result le fixture nam kal san taila football Thu Leng lama lut chho vele donang o football pandit na thok mek Emmanuel Petit point tu na ya khan thu thar aron neya Arsenal team chungchanga angai dan aron soi Emmanuel Petit chuan Arsenal team hi an thatok ve khop maya chuti rolin thatok lo na tam tak an neya January transfer kongka in hong meka hian player thar senglu an mamo zemi tam takin an lo soi to thin na chu ke point ka ngai dan chi an ni an mamo ber hi striker an hiya chumi an senglu theini chon league title race a hian miro pui tak an ni le don na champion thaitura karin zinga po antel nge yang striker mai pialama line tina hian mithar chu an mamoin kashia a chung zongjong tero ti ahar sadona an boina bertlar malam hi ti chak an mamoa chumi kelar te ta hian ati ngei po karing ti hin Emmanuel Petit chuan asoi nimin lama kan lo tarlan to Neymar ran Messi le Suarez tenen inkhel le achak thu asoi chungchang point thu thar anga khop maya media te chober ani zuita ani kha hemi chungchang a hianin Inter Miami coach Javier Mascherano chu aron tong chuaka Mascherano chon Neymar hi player ro pui tak ani ya heti ma inlan tu hianin ke point ka du khop maya Neymar tiang hi chu mitam takin andu karinga du lo hi anom po karing lo anni a theina te hi Major League Soccer hi chon ron lan tier semi ro pui tak le fanship thei tur tak ani don ti kachianga chuti rualin kan senglu thei ero karing lo anni tundin huna salary ke pawang hin boina kan to kang ti a hlau om to khop maya Major League Soccer lama salary ke phian in min phuar ve thosia chu wang chang kan du ang te hi kan senglu vek thei bik lo anni
chu mi tam tak min tran tu te point hre turin ka duwa Neymar hi du vioma ila salary cap chungchang awang hin kan senglu thei ka ring lo ti hin Javier Mascherano chuan asoi Manchester United forward Marcus Rashford point thu thar anei ve zela niza nama khan English news ten antarlan dana Rashford hi Arsenal lamchan senglu an poiti lo ni yen alanga aman atan hianin pau million somni vel po the chu anin huam thu an sei to ni yin alang bok Marcus Rashford hi AC Milan nen seizom an ni manna Rashford po hian AC Milan pan apoiti lo thu te po asoi mana chuti rualin lo aphu tam ema wangin Milan lam hi chon an hoi san to ni yin alang thunga Arsenal lam an ron lang vele ta kumsom ni pasari mi hi season kalmeka Manchester United tan inel na sang-sanga tumsom ni pali inlan toing goal sari akhung towa midang goal khung tur siamsak tumthum anei to bok Liverpool forward Colombian forward ni bok Luis Diaz point thu thar aron nei vele ta nizan lama khan English news ten antarlan dana Luis Diaz sian Barcelona pan adu ni in alanga he aduna ti hloting thei tur hian in Liverpool ho tu te po abeto ni in alang bok heng mai pialama Luis Diaz si Liverpool lamin contract tharjiak tura an hlui tumpo Luis Diaz sian anol to ni in tarlan ani ya Barcelona pan adu wangin Liverpool chuasan atum te po a ang le hetiang kara hin Liverpool team thana mi tangkai ni chho thei tura ngai ma se tu hnaya khelna hmun chang tam lo mai Harvey Elliott point thu thar aron neya Liverpool a bench lualum reng ai chuanin a khel phak na tur tlap zom apoi ti lo ni in tarlan anni tun din hmuna kumsom ni pakhata upa Harvey Elliott hi Brighton mai pialama Borussia Dortmund lam point senglu an poi ti lo ni in alanga khelna hmun achan lo na Liverpool chuasanin tlap dang te po hi azom thut arinom atir fixer kan han soita ka khan kantar lang lova mase helama hin hantar lang teldon taila pathiani zan lai pel dar som pani le chan vea Spanish Super Cup final khel ani donna heta hianin Real Madrid le Barcelona te chon champion zok ni anin chu donna El Clasico borok he chu atang thina Rodrigo po hemizo na hi zo anni Rodrigo chon El Clasico hi tun ma angkha ani che to lo tia soipol anom thina ma se El Clasico hi chu engtiklai point a har sareng thin anni tun toma champion zok ni kanin chu tur po hi aborok atang le in karinga kan mat son tur Barcelona po hi team to khirber le thaber te zingami anni ya chuti rolling keini lam hianin ne ngei kan tum to don anni kanin mat son nombera Barcelona laka kan tloma thilmual phautlak tak ani ya tun trumai ro mual phaunon kan tum don lafa Super Copa de Espana final a hin champion no moi kan choi nge yang ti hin asoi seinon le taila hrechiang lo kan umpal takin Spanish Super Cup final hi pathiani zan lai pel dar som pahni le chanvea khel ani donna tunge chakzoka kan rin le English Premier League champion lai Manchester City lam point thu thar an nei vele ta anma ni trantu te lomna thlen turin ni zan lama khan Lens defender Kusanov chu ansenglu tur thu tarlan ani vele tatlat maya Kusanov hi akhelna Lens lam point City an dor ngei thu chiang takin an soitlang towa mimal in rem na po an nei towa tuna tangare lo te City hian ansenglu thu an puang to don ani Liverpool lam point tu hnaya Karas Khelia senglu antum ni in thom aleng na sakhop maya hemi chungchang a hian Liverpool coach Arne Slot chu aron tong choka media ten ankom na Karas Khele hi player ro pui tak le thaber te zingami chu ani ya ani ang du lo tu hi chu mi mol tak ani ngei po karing chuti rolin January transfer kongka in honga player thate senglu anhar sajie chu trumtanga po kan lo mu fau towa Karas Khele senglu theitur hianin zazela mun khatang po hi chance a lova a zeber chu ani hi kan senglu thei karing lo anni tuna media tena thu anti dar chem hi chu thu dik tok lo ani ya thuleng wak vel mai ani tin Arne Slot chuan asoi Daily Star lamin atarlan dana Manchester United lampoin Brian Mbeumo chu senglu antum tur thu tarlan ani vele tatlat maya United lam hian antlar malam thuam chak antum na konga
embelmo hi an senglu thei mai rin na te po alian ve tranta United lam hian in mithar senglu an tum thu te po an lo sei towa Ruben Amorim po atang hle he adu na ti hlotling thei tur hian tlar malama gol khung thei mai embelmo hi senglu an tum don ta a ang hle embelmo hian season kalmek amang thakop maya Cameroon forward hian season kalmeka Brentford tan hian Premier League ka tum som ni in learning goal som pathum a khung towa midang gol khung tur siam sak tum thum a nei to bok season dangte alo mat son to a in season kalmeka game la khel tlem ma se goal a khung tamber a che thatber season amang meka du tu po anga United lampo adu tu zinga anron lang vele ta hetiang kara hin United lam hin intro fai an tumna konga Brazil midfielder Casemiro chu an chhotir don ti a chiang thokhata tun thla chu nge hian Casemiro hian Saudi Pro League lam apan tur thu tarlan ani hia United ta Casemiro hi kan murei to don lo a ang hle Brazil midfielder Casemiro hi Saudi Pro League club aming tarlan lo nen anin rem to ni yin Sky Sport lam chun atar langa Sky Sport hi chu an rin tlak ti kan hriat kha anin dorna akal zelanga transfer top ma ngein Saudi Pro League apan arinom media trend kha chong Casemiro hi Al Nassr lama akal don ni hin antar lang mek bok tungkar top pathian hi zandar ye lechan veya FA Cup Arsenal le United anin machon tur chungchanga Rasmus Hojlund po aron tong chuaka Gary Neville tra ati tok lo thu asoi Rasmus Hojlund chuan tuna kanin machon tur hi apoimo don na kan theina kan lan tiranga Liverpool la ka po kan lo lan tir towa chumi chu Emirates Stadium a po hian lan tir le ngai kan tum don ani player tinte kanin fui phur ma coach po aphura tuna kan game khel tura po hian in rin tok na lian tak kan nei don na kan that ber lai te po ani mai thei ani chutiang chon Arsenal kan machon don na chak result kan nei ngai karing thiin asoi kartopa United le Arsenal te FA Cup third round na anin machon tura tunge chakzo ka kan rin te kha comment section lama thailang vele thonang o Michael Owen point Ballon d'Or dong to zinga ranking aron tar lang vele ta Michael Owen chon tun din huna hian Ballon d'Or hi dong thanem tak anum towa adong zinga hin atha zual po an oma chung te chu karon thurnal nal don ani Ballon d'Or dong to zinga hin soitur tam tak omma se tun din huna Cristiano Ronaldo te Lionel Messi te Ronaldo Nazario te hi atopa an omin kai chuan ka hria a midang po thatak tak omin lo dong to ma se anni ayaro pui hi an omin ka hrelo tin Michael Owen chuan asoi Emily Heskey point to thar aron neya English forward hloi Emily Heskey chuan Bruno Fernandes su tha ati tok lo thu aron sei vele tatlat mai Emily Heskey chuan United team hen captain tur an thlang fu tok lavin ka hria a chuti rolin tu na rubrup chang captain thak na hun aum to lava ma se Bruno Fernandes si player ro pui tak chuni ma se captain ni tur em le team kai hroi tur chon atha tok lavin kai chon chiang takin ka hria a ma se thil hi thak dang lam ve zung zung thei ani lo thin na United lampo hian thak du ma se an na thak thei mai lo ni in kai chuan ka hrebok chu mai pialama ani hi world class player ani point ka hrelo tin Emily Heskey chuan asoi nikum November thla khan Arsenal sporting director Edu chuan anna chelai akal san thut ani kha hemi chungchang hi soizui at hemi chungchang hin soizui ati tam khop maya Edu an engwangin ya Arsenal a chho san ti hi zo na lian tak ani ya ni zan ma khan chan na pek ani ta ni hin alanga thu tharin tlak takin atar lan dana Edu chho san chu Mikel Arteta wangni tarlan anni Edu hian Arsenal team hi thatak le hlotling taka kai hroi atum la yin club ho tu lamten Mikel Arteta hi thu nei na sang tak an pe ka wangin Edu hi alom na tuklo ni hin alanga arwa man na tha ati tok te chu Mikel Arteta du danang ani lo chuan paithak ani chang atam ni hin alanga hemi wanghin Mikel Arteta nen aningkar po athalawa anna chelai sporting director ni na po akal san pha ta ni tarlan ani thil thleng tak tak ani kan ring hlomem le
Pep Guardiola po ni zan lama khan transfer chung chang a zo na zo ania Pep Guardiola chu mediaten Omar Marmo si senglu intu memti in zo na zo ania Pep Guardiola chuan in zo na chan na hi pek a har sa thin khop maya tun din huna chan chan na pek thei cheu ka nei lova transfer a hinka in rol thuk lem lova club ho tu lamte du thlan na aniang chu in zo na chan na han pe don tai la awol sam thayang berin soitur ka nei lo ti hi ani tin Pep Guardiola chuan a soi footballer piang to zinga a thaber te zinga mi Cristiano Ronaldo po afapa nen football khel ho atumem tia zo na zo ania Cristiano Ronaldo chuan ka football zin kong hi atop nai ve to ti in thethiam tlangin karinga chuti roleng ka fapai roin pressure min pe ve renga professional footballer pangai tak kani huna nangma nena in khel dun hi ka chak tin min hril thin na chumi ti thei tur chon thei top ka chhuwa ve zela tuna tang rei lo te ka fapa po hi professional player dik tak arun ni chhaudonin ka hretowa chumi huna chon kei point lo la in khel ve ka tum dhona ka ti thei lo ani ro chon apoi via wang tin Cristiano Ronaldo chuan asoi Manchester United lampoin antlar lai lam thuam chak an tumna konga Juventus midfielder Douglas Luiz chu senglu antum tur thu tarlan ani vele tatlat maya Aston Villa team tana lewin lan to thin Brazil midfielder Douglas Luiz hi United lama akal theina chance asang ta tinani chu United hi tun hnaya boruak an nei na sakhop maya kobi mai no chuak turangin soithom aleng chiama hemi mun ruak lo khatu tur hi ni thei turangai anni Douglas Luiz senglu antum tur thu tarlan ani zuita tun din huna Douglas Luiz aslut na hi Euro makta doi somnga vel ni turangai anni ni zan lama khanin daily mail lamin atarlan dana Arsenal lampoin isak chu senglu antum thu an soi chiang ta ni tarlan ani vele tatlat maya Newcastle United striker senglu tur hian Arsenal lam hian sumpo the chonol antum ni tarlan ani vele ta Alexander Isak hi tun hnaya du tu an tam khop maya Arsenal coach Mikel Arteta an striker an mamolo thu te lo sei ve zau to ma se club ho tu lam te mit atlung le ni turangai anni Alexander Isak du tu zinga an tel thu an sei vele ta Jose Mourinho point thu thar aron nei vele ta Everton in an coach Sondai ban ma se Everton team chu zom atum lo thu asohia news train khatin Everton zom turanga an soi chu thu dik tok lo ani thu sohin tun din huna ain Colmek Turkish na Fenerbahce a bak aril ru apek lo thu asohia English Premier League ka let le mai tumna anei ri lo thu asoi zui bok ni zan lama kha Norway rampoint an rama football player thaber lo man an sem chuak vele ta he choi moina hi mi pa lama Erling Haaland chu pek ani ya azona trumnga he choi moina adonna ani ta chia ani Erling Haaland hi he choi moina adon nu hian pele anga gol sang khat khungtin itumem tia zo na zo ani ya Erling Haaland chuan chutiang lam chu ka ngai to ve lem lova goleng za ta tamnge khung ka tumti hi karil ruwa ala ve lem lova kan kem khel le tur le kan team in result tha kan nei hi ka ngai poimo bera gol khung chu gol ani maya ka ngai poimo chu team ta na hlotlin na chana trophy choi ani tin Haaland chuan asoi Chelsea lampoin antlar hnung lam thuam chang an tumna konga ma gai chu senglu antum ni in thom a lenga hemi chungchang a hen Enzo Maresca chu zo na zo ania Maresca chuan ke chuan in ma gai hi ka du ma kan team tana in lan turin a fit tok pialama player ro pui tak chu anni chuti rolling kan hriat tur chu ani hi tuna kan player ani lova kan lalu tangem ti po soi thei ka nei lo ti hin asoi hei mai ba ka hen Enzo Maresca chun keima lo du dan tak han clear taila Italian player emo Spanish mi hi defender a chun ka du zong ania chutiang te chu kan zong chho do na ni ti hin asoi Maresca soidana tanghen ma gei hi senglu atum lo ni turangai ani ole hati chin hatun rumatan chon ni le tamai se clear tu te ka channel min ngai hlut sak zelain chunga lom thu ka soi tak meu ani like share le subscribe lama han tan min han lak pui le ula kar thar lama thungai nom takte nenin mule theu kan tum don nia